zonke lezi zinto zixhumene. Uma ungakayazi pineal gland namhlanje nasa isithombe esikhombisayo ukuthi incane kangakanani bathi ingango size waphizi lo wesike esodlethina ke sowazi uhlazana ilapha yake phakathi ke nongqondo yakho noma the brain wena okufanele ukwazi ukuthi iyona ndawo okulwisana nayo kakhulu la emhlabeni yonke into le eyenza ukuthi imizimba yethu ingahamselani nesimo sethu sendalo ikusuke ku-attackwa i-pineal gland. I-pineal gland i-affectwa ke izinto eziningi esizenzayo esizithathayo sizifake izinto esizigcobayo zinezinto ezinezithako ezilwisana ne-pineal gland ngoba leya pineal gland leya ngesikhathi kulwisana nayo wena ufake lezi zinto ongafanele ukuthi izitholwe i-pineal gland zenza ukuthi iqinelane esikubiza ngesingisi sithi calcified okusho ukuthi iyaqinelana wena wabona umnenke ngaphandle eqinelane kanti le yanto kufanele ihlakazeke njenge cone ukuze izokwazi ukuthi isebenze kahle ikulandele zonke lezi zinto kufanele ukuthi ikulandele zona ngokwezika moya izinto ke ezenzakalayo la emhlabeni siyazi ke ukuthi uma ufuna ukuthi pineal gland yakhe bese simene sikahle shintsha izinto ozifakayo izinto lezi sifakayo iqholo lezi esiqholayo zinobuthi obulwisana ne-pineal gland yakho eziyenza ukuthi iqine ingakwazi ukusebenza kahle amanzi kahulumeni lawe siwaphuzayo ane-chlorine enza ukuthi i-pineal gland yethu iqinelane ingakwazi ukusebenza kahle kanti njengoba i-pineal gland yethu ingakwazi ukusebenza kahle kusho ukuthi lezi zinto kufanele izikhiqize emzimbeni wethu okuyi-melatonin ne-serotonin eyenza ukuthi ukwazi ukulala kahle ebusuku ukwazi ukucommunicate nokuxhumana nakwezikamoya ngesikhathi ucimeza uhlala phansi uwenza meditation kubalekile ukuthi uqiniseke ukuthi ihlezi isesimeni esilungile kanti okunye singakunaki i-artificial light maliqala ilanga liyolahla kunina liphele emehlweni zama ukunciphisa okukhanya endlini ngale artificial light ama globe lawe sinawo asizama ukuthi sihlezi siwacimile uma sekulate size sibone ngakusasa zama nje ukujwayeza yebo yona kuyinto ethanda ukubanzinyana uma unezinye izinto kodwa zama ukulimita i-light exposure esikhathini la ngabe ilanga lisekhona sihamselane nendalo nalokho kwenzakalayo esibhakabhakeni kodwa ke kubalekile ukuthi wazi ukuthi awazi ukuthi yini pineal gland le izoba mhlambe izoconnecta mhlambe kwamanye ama video wabona ngelinye ilanga ngoba nami the fact that ungenza le video njengamanje kukhona izathu sokuthi ngiyenze le video njengamanje ngoba khona umuntu already ukuthi ayifunde ukuthi yini pineal gland kodwa yibona kizungeziwe ngale yanto eblue incane kakhulu kodwa yenza umsebenzi omkhulu empilweni yakho iyona futhi lezokusiza ukuthi ukwazi ukuqonda izinto lezi abaningi abangakwazi ukuyiqonda masu understand ukuthi ngikhuluma ngani manje congratulations siyabonga iuniverse isebenzile ukufikisa kule understanding mawukuthi awukazi ukuthi kwenzakalani bekezela cela higher self wakho ukuthi nami ngisize ngiqonde